Naona General Landa Bango kabisa. General Landa Bango. General Landa Bango na mashini gani? General Landa Bango huyo kabisa. Adui anakimbia ile. Adui. General Landa Bango huyo kabisa. FLC kabisa tunashimama. Mubana na Isaha Media tuje mu makuru yacu muri uyu mugoroba agiye kugirwa n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Ingingo ya mbere ngiye guhitamera ku mirongo y'imbere ku rugamba, turi muri Kivu y'Amajyepfo mu gice cya Kavumu, inyeshyamba z'ama 23 nyuma yo gutegwa mbisikadi ikomeye zigakubitwa Regito Veriso. Ubu ngubu amakuru arahari nuko zamaze guhungira ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Ndaje mbabwira iby'iyo nkuru. Ni mu gihe irindi tsinda ry'izi nyeshyamba z'ama 23 ryari ryagize mu Minembwe, ubu ryatangiye ngo kuyabangira ingata kibuno mpamaguru ubutareba inyuma. Ndaza kubabwira aho barimo barerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ndaza kubabwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziratangaza yuko ngo zigiye kubaka ambasade ya rutura ya mbere na mbere mu bunini hano mu karere k'ibiyaga bigari, kandi igiye kubakwa Kinshasa. Ahangaha bikango byateye igitutu gikomeye cyane ndetse n'icyoba ku butegetsi bw'i Kigali, ari nako nkubwira ko Perezida Donald Trump urugendo rwe rwo kwerekeza Kinshasa mu mpera z'uyu mwaka narwo rurakomeje. Ndaza kuva kuri iyo nkuru ndagaruka kuri kunyeshyamba z'ama 23 mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ibintu bimeze nabi, amabanki yarafunze, ibibuga by'indege byarafunze, none Wazalendo yafunze ikibaya cya Rusizi. Abaturage b'Igoma baraza kubaho bate? Ibintu biraza kumera bite mu mujyi wa Bukavu na Goma ko ibintu bigiye kuzamba bigafata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru? Ndaza kunyarukira mu gihugu cya Uganda. Amakuru nshyikire muri uyu mugoroba nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwegekaho zakubisemo imyugariro kuri visa zose zituruka mu gihugu cya Uganda. Nta munya-Uganda wemerewe gukandagira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biraza no gukurikiraho no mu bindi bice kubera ikibazo cya Ebola. Aya makuru n'ayandi ngiye kuyava imuzi n'imuzingo. Iyi ni Isaha Media, reka mbasabe kugira ngo muze mubane natwe mu buryo burambuye. Ko nayo ntangiye mbikomozaho rero, reka mpetemera kuri ino nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane. Inkuru ivuga yuko ingabo z'u Rwanda RDF na 23 zagabye igitero kuri uyu wa mbere mu gitondo tariki ya 18 Gicurasi ku birindiro bya Wazalendo. Imirwano yakomereje cyane ifite umurego ahazwi nka Mbayo, ibintu byateye abaturage benshi guhunga, ndetse ingabo z'ama 23 bikaba bitaje kuzigendekera neza. Iyi nkuru ikomeza ivuga yuko imirwano ikaze yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi Mbayo, Chivanga, Bugurumizi, Kavumu. Ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo basubije inyuma umutwe wa 23. Amakuru avuga ko inyeshyamba zasubiye inyuma zerekeza hagati ya Kavumu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ingabo za FARDC ngo zirimo zirakomeza kukontorora ndetse no kugenzura ibi bice byamaze gufatwa, hamwe n'imihanda y'ingenzi yamaze kwigarurwa n'izi ngabo za FARDC. Nkuko amakuru akomeza bivuga rero, hari itangazo ryamaze gushyirwa hanze na Wazalendo MDRC Rade ivuga ku mirwano yabereye muri mu majyaruguru ya Katana, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Incamake y'iri tangazo ryo kuri wa mbere tariki ya 18 ivuga yuko umutwe wa 23 ngo wagabye igitero mu gitondo cya kare ku birindiro bya MDRC Rade biherereye i Murangara ahazwi nka Tibati. Hari kandi ngo n'ibitero byagabwe ku birindiro bya FARDC biri ahazwi nka Mbayo, Kamakombe. Bifatanyije rero Wazalendo na FARDC bayobowe ngo na General Musada ndetse n'uzwi nka Rusheki. Byaje kugenda bite rero? Nkuko iri tangazo ribivuga, umwanzi yashakaga gufungura inzira muri icyo gice cy'ishyamba ririnzwe kugira ngo bashake kugera ahazwi nka Bunyakiri. Ntabwo byaje kumuhira rero, ibitero ngo byasubijwe inyuma. Radi yavuze ko ngo yaburijemo umugambi w'umwanzi nk'uko byagenze no ku munsi wabanje nabwo bari babigerageje. Ahagana ku isaha saa 5 za mu gitondo, undi mugambi ngo wo kunyura hazi nka Kaburungu nawo wasubijwe inyuma. Ku ruhande rwa Wazalendo, umusirikare mukuru ushinzwe ibikorwa wa Generali Musada ngo yakomeretse bikomeye, mu gihe kandi ngo ku ruhande rw'umwanzi hari abakomeretse benshi nk'uko byatangajwe n'abaturage babibonye. Iri tangazo ryashyizweho umukono na General Otopokarame Imani Shabani Chiyani uyoboye iforo ya Noru Katanga. Nkiri ku makuru y'imirongo y'imbere ku rugamba, ubu amakuru ari gutugera haravuga ko ngo abasirikare ba RDF ndetse n'abama 23 izasarambwa
ngo bari gusubira inyuma batatanye nyuma yo kugaba ibitero ku Wazalendo. Bivavuga ko ubu bari guhunga mu minota mike iri imbere Minembwe iraba irimo iragenzurwa n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo nyuma y'uko bibeshye mu mibare bakabara imibare nayo bakagaba ibitero, ariko bagasanga Wazalendo yamaze kubinjirana, ubutasi bwabo yamaze kumenya hakiri kare. Ubu rero ngo barimo barirukanka kibuno amaguru bakizwa n'amaguru ibahunga. Mvuye kuri iyo nkuru reka mpite ngaruka ku mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Ibintu birimo birafata urundi rwego, amabanki yarafunzwe, imipaka ihuza u Rwanda na Kongo, imipaka ihuza u Rwanda, Goma na Bukavu nayo yafunzwe, umupaka uri hagati ya Uganda ndetse na Kongo nawo wafunzwe. Ni ukuvuga ngo ibibuga by'indege bya Goma, ikibuga cy'indege cya Goma Airport ndetse na Kavumu Airport nabyo byarafunzwe. Imihanda yo mu kiba cya Rusizi yerekeza muri Uvira nayo yafunzwe. Birashoboka ko n'ingendo zo ku kiyaga cya Kivu nazo zigiye gufungwa. Ibikorwa byo kubaka amazu haba mu mijyi ya Bukavu ndetse na Goma byarafunzwe. Igurishwa ry'ibibanza hagati ya Bukavu n'umuyobozi wa 23 naryo ryarahagaritswe. Ubu rero harimo haribazwa ngo abaturage bose baraza gushobora kwihanganira ibi bintu, ese baraza kubaho bate? Ibintu birimo biragenda bifata urundi rwego rwo hejuru. Mvuye kuri iyo nkuru reka mpite ngaruka kuri iyi nkuru kandi ivuga ku kigendanye n'akanama k'umuryango w'abibumbye. Nkuko amakuru mfite imbere yanjye bivuga, igikuba cyacitse kandi gikomeje ngo gukomerera Kigali. Akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye akazwi nka United National Security Council ubu ngo karimo gutegura undi mwanzuro cyangwa resolution ishobora gufatira ambarigo ibuza u Rwanda kugera ku ntwaro ndetse no gukandagira ku isoko ricururizaho intwaro. Ahangaha hose bakabafungira ubundi noneho rugahana inkoyoyo. Ntabwo mbizi ko biza koroha. Makuru mfite imbere yanjye akomeza avuga yuko hari ubwoba n'urujijo i Kigali ku makuru atarahamywa neza avuga ko Perezida Donald Trump ashobora kuza i Kinshasa ndetse n'umushinga wa ambasade nkuru ya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri gutera impagarara mu Rwanda. Hari amakuru menshi ari kuvuga ko Donald Trump ashobora gusura Kinshasa ndetse hakubakwa ambasade nini cyane ya Amerika muri Kongo. Ibintu byamaze guteza impungenge ngo mu nzego zimwe zegereye ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuki Kigali ishobora gutinya ukuza kwa Trump n'umushinga wa ambasade nini ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo? Icyambere ni uko Kongo ishobora kuba umufatanyabikorwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu karere. Bisobanuye ko Amerika iri gukomeza kunoza umubano wayo na Kinshasa cyane cyane mu bijyanye n'umutekano n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Ku Rwanda rero ibi bishobora gusobanura ihinduka rikomeye rya politike mpuzamahanga rishyigikira Kongo. Kandi ku ngingo ya kabiri ubu hari ubwoba bukomeye bwa Amerika bw'uko ishobora gukaza igenzura ku mabuye y'agaciro. Kuba Amerika yagira ambasade nini kandi ikomeye Kinshasa bishobora kongera igenzura mpuzamahanga ku mabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri iyo ngingo rero Kigali ishobora gutinya igitutu cyiyongera ku birego byo gusahura umutungo. Kandi ku ngingo ya gatatu biravuga ko Washington ishaka gukaza igitutu kuri Kigali. Ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira uruhare runini mu kibazo cy'umutekano hagati ya Kongo n'u Rwanda. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Washington ishaka ko inkunga ihabwa imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Kongo igomba guhagarara burundu. Bityo kubera amabuye y'agaciro yayo y'ingenzi, Kongo ngiri kuba ingenzi cyane mu gukora bitari ubwenge buhangano AI ndetse n'ikoranabuhanga rya gisirikare gusa, ahubwo kuba Amerika yongera cyane ibikorwa byayo Kinshasa byafatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ingaruka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mutima w'akarere. Nubwo uru ruzinduko rwa Trump n'uyu mushinga wa ambasade nini bitaremezwa ku mugaragaro, kuba gusa bivugwa birasa n'ibyamaze guteza impagarara n'ubwoba i Kigali. Ntabwo ibintu biroroha, biracyakaze kandi bishobora kuza gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Nuko kuva ku itariki ya 19 kugeza ku ya 22 Gicurasi nubwo n'ejo bundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izayobora ibikorwa by'icyumweru nyafurika cya UNESCO kizabera i Paris. Iyi ni intambwe ikomeye ngo mu rwego rwa diplomasi ishingiye ku guteza imbere imicungire irambye y'amazi ndetse no gushimangira imiyoborere ihamye kandi ihuje ibikorwa bya leta. Iyi ngiyi ngira ngo ni nandi mahirwe wa mugore Juliana Lumumba abonye yo kongera kwimurika ndetse no kwigaragaza
imbere y'ibihugu by'amahanga ndetse no kuzamura ijwi rye kugira ngo arebe ko yakongera guhabwa amahirwe yo kuzatsindira umwanya wa sekereteri generali. Reka mpite nkomereza kuri iyi nkuru kandi ivuga yuko mu ntara ya Ituri ahazwi nk'Ibiakato mu karere ka Mambasa, Generali Majoro Bruno Mandevu yakoze inama rusange ku ya 16 Gicurasi kugira ngo ahumurize abaturage nyuma y'ibitero byashinjwe umutwe wa ADF mu bwami bwa Babira Babombe. Ngo yaraherekejwe n'ingabo za MONUSCO zishinzwe ibikorwa byihariye byo gutabara. Yatanze ubutumwa bwo kwihanganisha imiryango yabuze ababo ndetse anashimangira ko inzego z'umutekano ziyemeje gukaza ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwari ikomeje gukora muri ako gace. Yanahamagariye kandi abaturage gukorana bya hafi n'ingabo za FARDC hamwe na MONUSCO no gukomeza kuba maso. Nubwo habayeho ubwo butumwa bwo guhumuriza abaturage, amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace avuga ko nyuma yaho hongeye kuvuga ibindi bitero byashinjwe umutwe wa ADF muri aka karere. Mvuye kuri iyo nkuru kandi ya ADF, leta ngaruka kuri iyi nkuru kandi nanone amakuru atandukanye aravuga ko abahanzi bahane bari barashimuswe kuva ku wa mbere tariki 11 Gicurasi Goma bamaze kurekurwa. Abo ngabo barimo uwitwa Prince, hakazamo uwitwa Burambo ndetse na Ramazani Eshabani, ndetse ukongeraho n'umushoferi wabo witwa Patrick Amani. Ayo makuru twari twayabahaye. Bose bongeye kubona ngo ubwigenge bwabo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 16 Gicurasi nyuma y'irekurwa rya mbere ryabaye kwa gatanu tariki 15 Gicurasi. Aya makuru akomeza avuga yuko nyuma yo kurekurwa n'aba bashimusi, abo bahanzi bane babanje kubazwa n'inzego z'umutekano ngo zinyeshyamba igenzura aka gace. Bamaze ngo ijoro rimwe mbere yo gushyikirizwa imiryango yabo kwa gatandatu tariki 16. Nk'uko amakuru yatanzwe n'umwe mu bagize umuryango w'umwe mu bahohotewe bivuga ngo kurekurwa kwabo kwabaye nyuma y'uko imiryango yabo yishyuye amafaranga y'ingurane yasabwaga n'ababashimusi. Umubare nyawo w'aya mafaranga reka mbibutse yuko byari ibihumbi 5 by'amadolari byari byasabwe. Abo bahanzi bane nk'uko amakuru abivuga ngo babashimuse basabaga ingurane y'amadolari mu 5 za Amerika kuri buri muntu bingana n'amadolari 20,000 ku bantu bane kugira ngo barekure. Imiryango myinshi yabo bireba ntiyari ifite ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga kubera ubuzima bukomeye bw'ubukungu. Iguma abantu benshi bo mu rwego rw'umuco n'ubuhanzi bari bahagurukiye gusaba irekurwa ry'abo bahanzi bane bashimuswe n'abagabo bitwaje intwaro batamenyekanye neza. Mvuye kuri iyo nkuru kandi yaba bashimuswe, reka mpite nerekeza mu kiganiro cyabereye imbere y'inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho guverinoma ya Kongo yongeye gusaba no kubona uburenganzira bwo kongera igihe cya etat de siège mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru ho iminsi 15 guhera ku cyumweru tariki ya 17 Gicurasi. Minisitiri w'ubutabera akaba n'umushinjacyaha mukuru wa leta Guillaume Ngefa yavuze ko iki cyemezo gishingiye ku ngingo ya 144 agace ka 5 k'itegeko nshinga rya Kongo. Yibukije ko kuva etat de siège yashyirwaho na Perezida Felix Tshisekedi tariki ya 3 Gicurasi 2021, ingabo za FARDC zikomeje kurwana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imitwe y'iterabwoba ikora mu burasirazuba bwa Kongo. Guillaume Ngefa yavuze ko ngo nubwo hari ibice byinshi byongeye kwigarurirwa n'ingabo za leta ndetse hakaba hari ibirindiro by'umwanzi byashenywe, ikibazo cy'umutekano kigikomeye kandi kigihangayikishije. Yagize ati ubu gukomeza kwibasirwa n'u Rwanda hamwe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bituma gukomeza gukenerwa uru rwego rwihariye rw'amategeko kugira ngo ingabo zacu zikore vuba kandi neza. Guverinoma ya Kongo ivuga ko kuva mu mpera za Mata 2026 ADF imaze kwica abasivile barenga 60 mu duce twa Beni ndetse na Irumu. Muri Ituri abantu barenga 80 bishwe mu bikorwa by'urugomo. Kodeko n'indi mitwe bikomeje gutwika imidugudu, gushimuta abaturage ndetse no gushahura. Minisitiri Ngefa yavuze kandi ko ngo umutwe wa AFC ukomeje gushyira igitutu cya gisirikare mu duce twa Masisi, Kirorirwe, Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru, kandi ko nubwo habayeho amatangazo yo gusubira inyuma nta cyahindutse gifatika cyagaragaye ku rugamba. Yanashinje u Rwanda na M23 kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano cyane cyane mu bice bya Kirorirwe, Mushaki ndetse no mu bwami bwa Bufuriru. Guverinoma ya Kongo ivuga ko kongera etat de siège atari umuhango gusa, ahubwo ari igikorwa cyangombwa cyo gukomeza kurinda abaturage no gukumira icyuho cy'umutekano cyakoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro.
Nubwo bimeze gutyo, hari abanenga iki cyemezo bavuga ko ngo nyuma y'imyaka 5 etat de siège imaze ikizweho ngo nta musaruro ufatika wigeze uboneka ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage, abanyapolitiki n'imiryango ndetse na société civile bakomeje gusaba ko iki cyemezo cyakurwaho.